Hakajing pen kre yak election banjit nong mi khmat chakiyeng dorbar thau an Kakasi Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council House number 1 kaseng sanhima na kajella ke United Democratic Party UDP hakajan mi joka khat pratre urisau araja arpusau kalapen long kajing yalang ban lom ya kakai pot na ki district baper halor kajing pen kre ka party ya ketek election. Habakran sikilat pathai kubor uba Titas Tarwal Khan unoilam ke United Democratic Party UDP ubadei ru MDC ke sora bat unoilam nakaliang persya hayeng dorbar tauan KHADC ulaong bagai UDP habaro artligi Autonomous District Council kala long hi kabla penkre kumbah nyupo persen banyak konnya ke election. Bakamat ka ba kongsan ni kadai rejim penkre na ka election MDC ka ba kum ka parti ni la pani ke report na ki district ki baper bat kebestunan kalau baru ki district anta hapo Khasi Hill bat Giant Hills kajing pengkre kalau long kumba 90% ki babun ki konstitusi la ada pan jet ya ki kandidat bat aga jo baporu ki sitting MDC dan kumba rambut bat kumju do na po Giant Hills te lengkot di dalam nakalian ke parti UDP kalau along ke balakre ban yakun ya kini election si ban bat kabang akuak ban ong ni kalau kam dade ba ni penkre tang bala dei kapor ban election haji sya kum ke parti bat nakalian ke jongaru malah keren syai ba nilakwa ban long election na do ka senam ke bala deputy ba dei kapor election dan rei klai ya ki jikela kum tu badan ketua delimitation committee bat hadian kata delimitation committee kala pada pas dan house bat kermen ba election kan long hi kumba la ya khmi nanti hakani ka senam kebanwan bat kajing pengkre juni gini election kumba ong mantan pakam dei tang ba ong balas pengkre di kapur rengi don ru ya kan nong rim ba kumno bangin dei biang sisian supai ba namar ba ngi sodan bok bah ani ka tem do baladep baya ke isi hapo is kasih hapo Khasi Hill layalam daga UDP nado kasnem arja ka kandai hado kasnem arja pulai jo penai Jun te hakini ki sau snem jongka jingalam jongka UDP ngayo ande sibun ki kam hakaba ladon ki bil ladon ki kam ki bangatoi bat na kermen ba kum ke parti nilalong ke penkre manlek yang siopai ba tar di kamat ke banko ke baar ha bede bat haja tehil su hoi ke parti ke jungi ke don ke jing trilang bat ke UDP apa ke MPP hantai ke ba ke isi apa tehil la yalom da ka MPP re UDP CM de ka UDP te hangiru ki MDC jungi na tehil ki don la jong ke banta ke ba ki penkre bakila contribute sibun hada isi ke balalong hantai apa Giant Hills te kuptai ngong ba kum ka parti ni lalong ki bala pengkre ta Uba Titas ulapan benaru baka UDP kan selum jingalang pajba haka Henry Triguna Opera Arja Arpusau bat hakate ke jingalang ke parti kan sepen bena pajba iki kertong bat kumjo yaki kular election ke parti haka Henry Trig December. We have decided to have a General Council on 6th of December. So in this General Council, we will declare all the candidates, almost all the candidates, and also to release the manifesto of the party. So this will be for KHADC, JHADC, all the... Yes. Yeah, all, both. So it will be announcing all the seats? Yes. Yeah, all the seats. This will be on the 6th of December, the General Council. Bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed ye ki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya